le voina chuan class 12 physics unit 3 chapter 3 force on current ti kha kan chun jamanga na leng moya kolni kania KM higher secondary school a physics zirti tu kani le chapter 3 akhan moving coil galvanometer ti oma moving coil galvanometer ti akhan kan lu tanga moving coil galvanometer hi tun lai huna chon kan mangvak to lova tun ma deu galvanometer mu chua tran tir lama khan an mang ve thina tunai ro chon aya changkang hlir kan mang to electronic device a chuan amai ro chu a omzia hi riat chian ro chu angaya hei hi question hluya te po lo chuak ve to thin a chua chuan mak thum puina chuak thin kan thredon nia a principle chu kan zir zo to ani a tai ka ziak chuak lovanga when a current loop is placed in magnetic field it experience a torque ti khania current loop magnetic field a kan da chuan torque ka in siam ama in kan zir to a force on a current loop placed in magnetic field ti in emo torque on a current loop placed in magnetic field ti in emo kan zir to a ti chuan current loop kha magnetic field in kara kan da chuan hei hi current loop chu a b c d hi alo ni ta a magnetic field not le south in kara kan da a current aron kal chuan hei hi current on lu na ni a helai hi ki ni ta sela current kan on ve le hian hei hi avir ta thina kan zir to kha ani a ti chuan chu a principle ani ngal ani when a current carrying conductor is when a current carrying loop is placed in magnetic field it experience mechanical force or torque ti khani maya ti chuan heta hi ka zia ka he torque formula chu kan chut chuak to kan zir to a heta hian hei hi atluk don ta ani b I a cos theta aya hian cos 0 anianga tin number of turns heta invet kual zat hei pathum lek ka zia ka n ni ta sela alo chuak tur chu b I a n hi ani don ti na ni n b I a ti pon zia kila adik ta thowa hei hi enga tinge cos 0 hi ni ti lai hi ran pa suyanga ya hei hi concave shape in ti hian an siam thina ni hemi achunglam hi magnetic field hi chuan hei a b kha ni a he chunglam hei a b achunglam atanga alan dan ani hei hi tian omta sela heti zonga lam dan hi ni kichuan heta kan hmuah hian theta hi angle between plane of the loop le magnetic field in kar ani magnetic field hi ti hian a om treu ta heta hian ti zong point magnetic field a om tho helai zone a tak po hian magnetic field a om thowa chu wang chuan englai point hemi plane le magnetic field hi a in parallel reng tatani hei lo in her kwal le deuh po ni se entinan helai zone vela hian lo in her kwal ta sela b hi he tain ron phei se a hi ti hen tol kwal po ni se helai zone a magnetic field nen khan a in parallel le tho wangin theta hian englai point 0 atluka helaya tak hian a maximum zel sia maximum na lai kha kan la a ativir kwal tu tok a kha kan mang ta chu wangin khi kan mang thei ta ni nbia changin ena khian horop te kan mang boka abc of physics a khan small letter mang ve jok te ang nbia hei hi deflecting torque tiania deflecting kalkwal tir tu ti chuan current aron kal vele ki kan on vele he torque hi lo in siama avir char ta a engemaw chen avir nuwa ading ta a avir top ani chu chuan avir zat angle kha hei hi lo ni ta sela deflecting angle voi khat avir chua chuan deflecting angle hi 360 degree ni dona voi ni avir chua chuan 723 ni anga voi khat le chan ve ni chuan
360 plus 180 kha ani le mai don ani ti khan achut theya ti chuan a loading ta entinan avira a loading ta current kan off rual che khan helai spring wang hian alo aron virlet le dona kha mi aron virlet le na tur tok kha restoring tok antia chu chuan hei hi atlukani c alpha alpha chu deflecting angle c hi torsional constant ti in mingan vu a material a so na in hatani solaya spring kan man so a khau viau chuan torsional constant value hi sang dona a khau vak lo chuan torsional constant value hi aniam don tinania a material a in hatani ti chuan hemi tok pan hi kan enta pakhat hian karena kalvele virtual tira current kan off vele hei hian a ron let le tira a position ngai chia om le a chumi om zia chu hemi pani hi in tluk ti na ni ti chuan NBIA hianin hei hi tluk ta ti na ni ta tanga kan hmu le chu I hian nge tluk C alpha NBA heta hian CNBA hi la rang taila alpha hemi china hi constant value nei ani achan chu C hi a material a so na in ngata experiment kan ti chungin adanglam ngot thei to lova N hi kan ve kwal zat ania danglam to lo B permanent magnet ania danglam to lo magnetic field A hi area of the loop a virtual awangin danglam to lo a virtual la ya danglam chu hei chau hi ni ta current chu heta hena in ngata ti na ni directly proportional to alpha kan ti ta ni ti chuan current ron kal tampo le a virtual na sa current kal claim le a virtual claim khi moving coil galvanometer chungchanga kanjon chua tura chu alo ni ta ni ti chuan moving coil galvanometer a chuan current is directly proportional to deflecting angle ti kha kan lo mu ta ni current sensitivity en lokanga current sensitivity hi CS ti taila hei hi nian kan zia kang ni china moving coil galvanometer atang khan kan enanga alpha ratio of deflecting angle to current ani chin khan hei hi NBIA kan hmu a C alpha heta tang hianin rearrange styla enge kan hmu thei C hi ti hian NBA C noi lamaron chukta sela alpha I chuan enge tluk NBA by C hei hi current sensitivity tini galvanometer current khati sensitive tur chuan aum zia chu current tlem te akal lek po vir thoi tur chuan kan ve kwal hne mangai magnetic field a chakangai area zawangai number of turns tama magnetic field a chaka area kha a zaw angaya torsional constant ro chu avalu hne mangai spring ne mangai ani chu ti chuan current tlem te a po a sensitive don ani hei a sensitive le sensitive lo kan zum mu chua theina kha ania voltage sensitivity om le hei hi VS ti le mai la alpha by V nianga V hi ohms law mangin IR ania ti chuan helaya alpha by R aya hian hei zong hi kan da le theya C R voltage sensitivity ani vele thunga a voltage sensitive tur chuan kan ve kwal hne mangai le magnetic field a chakangaya area chakangaya resistance le torsional constant kha ania mangai ani khi note angin a definition le
ai question hi zirtel tho angaya current sensitivity le voltage sensitivity of galvanometer kha azia thei ani circuita current le voltage te na kan en le lokanga ammeter ammeter chu current kalzat te na niya current kal tam le tam lo te na ni toy theyang berin ti chuan chin che theyang voltmeter om le a voltmeter chu potential difference te na ni galvanometer om le a current te na thawani hemi pathum hi rualin ti hian enila toy te te in kan chin che theyang ammeter chuan a ampere kan ti thina kha ate ani plug kan nei tewa kan plug ami he a ampere kan te don chuan ammeter kan mananga ya ti chuan kan in chung electric circuit a emo plug a emo a voltage kan te don chuan voltmeter kan mananga ya ti chuan ampere chuan amount of current ate a voltmeter o ampere ka soisual ammeter chuan amount of current ate a unit chu ampere ni voltmeter chuan amount of potential difference emo voltage tia mo kan soi thin kha ate a unit chu volt ani he galvanometer ve thung hi chu current kal le kal lo te na ringot ania current tam le tam lo te na ani phavelowa current kal le kal lo te na ani current akal nge kal lo ti kan te ani china moving coil galvanometer po kha current kal le kal lo te nan aman theya current tam le tam lo te nan aman thei ve talwani kha kha adang lamna ania galvanometer hi ammetera kan chantir theita a chu kan ziranga conversion of ammeter conversion of galvanometer into ammeter hei hi kan zir don ani galvanometer kan lo nei ta a chu kan galvanometer chu engtin nge ammetera kan chantir theyang ti kha hei hi galvanometer alo ni ta entir nan he galvanometer hi ammetera chantir tur chuan resistance kha S parallelin kan konekang a hian current akal ta a ta hian Ig akala hian I minus Ig ti chuan hemi pumpui a hi ammeter alo ni ta ni hei hi ti hian all sum te na soi fi the hei hi shunt resistance ti ila hei hi low resistance ani thin ti kha chin chiang hal tur ani low resistance ani thin ti chuan Ig hi small current ka zia kher du na chan chu chin chia apoi mo wang ani small current for which galvanometer shows full scale deflection hei poi mo tlata Ig hi enge ani kan ti chuan current tlem te galvanometer in full scale deflection asona akha ani a hei galvanometer lem chu heti hian lo umta a heta hian 0 oma heta hian top le top oma ta hian pointer a kok tu oma asana ti hian umta a so current ron kalve le khan hei helama emo atheta a helaya hian full scale deflection helaya hian full scale deflection ani khatianga full scale deflection a theina khop current kha Ig hi ni Ig hi current value tlem te galvanometer in
full scale deflection aso theina ni sia kha IG hi ni chu galvanometer sang a in ang kher lova galvanometer then khat chu a sensitive a current claim te kalpon full scale ani a deflect ngala a then ero chu current claim te kala deflection omve hetiang theng vel entinan full scale si lo kha ani the ni kha a galvanometer a zirani ti chuan galvanometer kan nei ta a entinan leitur atama electronics device dora galvanometer kan valeya chu a galvanometer a chuan hi a value IG value hi injeng hal thin ni chuan G hi resistance of galvanometer ni a galvanometer resistance kha engzat nge ti a hal bok a specification a hal ani hi hal thin ni ti chuan kan galvanometer lei chu entinan a metera kan chantir dona resistance parallel connector sun resistance hi resistance connected in parallel tinania engzat value nge resistance kan connect ang kha kan ammeter khan engzat current nge ate thei ti kha kan ril ro ombok sela ti chuan he circuit diagram atang hian enge kan mu thei kan ti chuan helai a voltage le helai voltage across G le voltage across S hi a in tlukani voltage across S le voltage across G hi in tluka helai a hian resistance le current chu engzan nge S I minus IG hei hian a tluk chu hei all sum te ni a hei chu IG into G hi ani maya hey V is equal to IR tho khani a voltage across S is equal to voltage across G tatang hian S chuan enge tluk tak IG I minus IG into G a hian G kanga S ina tluk chu IG I minus IG G khi khian nge poimo na nei tak S khi ammetera kan chantira kan resistance connector kha ani a tuna entinan current kan te tum kan ammeter siam tur khan 10 ampere thlengvel hi lo te thei don ta sela 10 ampere thlengvel te thei tur chuan engzat resistance e kan mamo IG helai a hian heta hian 10 kan da anga kan chok chuak mayang hei hi galvanometer resistance ne hei galvanometer current full scale asona khania galvanometer kan valei chuan IG le G hi a hriat thei ngal ti kati kha ti chuan kha galvanometer kha ammetera kan chantir don huna engzat chin te thei nge kan du 10 ampere te thei tura kan du chon 10 tan kan danga hemi value kan jong chuak thei ti chuan kan galvanometer kan ammeter siam khan 10 ampere chin ate thei don ti na ani mai ani chuan hetai kan chin che tur chu to convert galvanometer into ammeter low resistance is connected in parallel ti khani low resistance kha kan connect ani parallel in ti chuan hemi pumpui hi ammeter lo ni to a ammeter reng hi circuit a series in kan connect thung ti kha chin che buk tur ani ammeter a chuan low resistance in parallel ani phota ammeter are always connected in series in the circuit ani khala engwangin nge circuit a series a kan connect kher kan ti chuan current te tur ani a series a kan connect lo chuan circuit pumpuya current kalzat a hriat thei lo parallel connection a chuan current a inthren dara series connection a chuan same current a kala current ber kan te don chuan ammeter kha series in kan connect anga ti chuan main current a kha current inthren dar lo kha kan te thei dona parallel a kan connect chuan current inthren dar chau kha kan te thei don chu wangin ammeter hi series in circuit a kan connect train kha conversion of ammeter into galvanometer a conversion of
galvanometer into ammeter chu ani a pakhat khamiang deuh hlek kha om ve le a chu conversion of galvanometer into voltmeter ani ve le a ni chinang che khan galvanometer oma a specification kan nei sa hi ani a antinan ta hian resistance kha series in kan connect thunga ta hian ig akal ta hemi chin hi galvanometer ni ta se hemi pumpuya hi voltmeter lo ni don ta ni voltmeter ti chuan kan te tur voltage sakha antinan ta hian battery emolo ta se helai in car hi v ani don ta helai in car voltage si v chu hemi battery voltage si ni mai dona hian v hian alo om don ta ni he battery hi ziak lang lo ma ila hian kan la ziak thei ta a he ta tanga kan mu chu v hian tluk chu hey current pakhat chawalu ta ig into r plus ig into g v hi aron ta ni hetai chuan he v hi kan applied voltage sakha kan te tur voltage sakha anita a ig into r ohms law mangin ir plus ig into g ohms law mang bokin voltage across r le voltage across g in belbom khan he voltage si atluk don series connection ani wang son chuan hei hi igr hi left hand side ta ati hian rearrange taila hei hi v minus igg ti chuan hei hi omta r chuan enge tluk kan ti chuan v minus ig divided by ig he ta hi g lo om le ta ni ti chuan conversion of galvanometer into voltmeter a chuan enge kan hmu thei resistance is connected in series to galvanometer tiani a high resistance ani kher boka high resistance is connected in series to galvanometer hei ka soi na chan chu multiple choice question a achua zeu wang ani a to convert galvanometer into voltmeter tia oma anhoya khan high resistance is connected in series low resistance is connected in series ti vel aum thin ani options high resistance in series ania chu kan high resistance connect tura chu hei hi alo ni ta ni hei du chon te kan la ti le theya v by ig minus 1 g he v hi kan te tur kha ni ta ni ti chuan an tinan galvanometer kan neya he galvanometer ani ta a ta hian ig value hi 0.03 ampere ti tan lo inject ta a g value hi 50 milliohms ti tan lo inject ta a ti chuan g le ig kan theta he hi voltmeter kan chantir do na series in r kan connect do na he r value tur hi tatang he kan zongang kan voltmeter khan 10 volt chin te thei se kan du chuan vi ya 10 ig ya 0.03 1 gi ya 50 heng hi isi unit da ve ka ngai thunga ti chuan kan chaw chhuah khan kha kan voltmeter siam khan 10 volt chin ate thei don ti na ani kha galvanometer
atanga voltmeter kan siam thei da tin helaya kan zirtel lo chu ammeter calibrate dana kha kan zirtel velova ammeter asana khami ako zone tur tak calibrate dana kan zirtel velova a basic chau kan zirani ti kha kan hriat anga ya chon ti hian chin che taila to convert galvanometer into ammeter ni china kan zira khan low resistance is connected in parallel ani a ammeter is always connected in series in the circuit ani thunga heta hian to convert galvanometer into voltmeter kan hmua high resistance is connected in series to galvanometer ani vele thunga ti chuan kan high resistance zun chuana chu hei hi voltmeter are always connected in parallel in the circuit ani ve thunga a voltmeter pumpuya hi chu circuit a khan parallelin kan connect ve thunga a chan chu voltage across each branch voltage across one branch emo two branch emo a branch rang te kha kan zon do na wangin parallelin kan connecta a tin a resistance ki asana wangin current akal tlang khan main current akal tlang khan a boi thak the ni khi hi kan hriat tur kan chin chia tur chu ani a conversion of galvanometer le voltmeter an zo le khami chin zong kha weina kan zir tu chu ni sela thange